ithi Generation Equality stand against rape. Angithi ngiyathaba ngoba nohlelo lwesilezele lapha bengingazi ukubana iMarch South ngenye yama provinces elendaba ze-rape ezikhuphukayo. Ngithe ngisizwa kuthiwa iMarch South isuke from 73 to 84 ngendaba ze-rape. Kutshengisa ukuthi sile challenge enkulu emphakathini. Angithi ngoba indaba 16 days of activism isincedisa njalo isifundisa ukubana sikwanise ukuhlala sonke sisemphakathini, sihlale silokuthula. Makungabi lo mfana odlwengula umntwana oyinkazana, makungabi lo mfazi otshaya indoda emphakathini. But ngithe ngilazise singakaqhubekeli phambili ukuthi uhlelo lelo besingafuni ukulwenzela la. Uhlelo lelo besifuna ukufaka e-street. Sisenzelani? Sisenzela ukuthi lo yehluleke ukufika la, lo mama otshaya indoda esendlini, lo baba orepha umntwana akhe esendlini ebekwazi ukuthi uyenza into embi. But kungasenani lani la yazi ukuthi izani njani. Kumbe bacabangela ukuthi besingabathini, kumbe bacabangela ukuthi thina besingabenzani. Kodwa amazi umuntu nxa evele lesazela wangena estradeni wakhipha omunye ubaba, secabangela ukuthi nxa lathi singangena estradeni sizamkhipha. Kungasenani vele sizamkhipha. But uhlelo lolu asulenzanga senzela thina abantu be-MTC. Siyenzele i-community yaseGwanda, siyenzele i-community yaseMarch South ukuthi sibekwazi ukuthi indaba ze-gender based violence zimbi. Angithi kodwa kungasenani njengoba behlezi bebambelela amalungelo